Ville abandonnée. para matar al profeta. Yo te couronné ville là pour te catcher prophète là. Y dice la palabra de La Dios parole de Dieu dit. que el criado dice ahora qué vamos a hacer. Y Jehová le dijo, te ruego que abra los ojos de este joven Ouvre ces jeunes là para que vea pour le caouet. que son más que los que están con nosotros en este lugar. Pour le caouet Que lo que que están en plus que contra de ça qui ne se nosotros. passe ça. Y alrededor de Eliseo, escuchen bien, Et moi je voulais pour entendre parole ça. habían carros de fuegos Te gagné char de y un feu. ejército Et armado on l'a qui te gagné en pile ça. alrededor de Eliseo. À l'entour d'Élysée. Aquí en este lugar Dans l'espace ça. hay una escolta de ángeles D'ange. con espadas desenvainadas Des épées flamboyantes en main. peleando Qui a goumé por República Dominicana, pour République Dominicaine. peleando Qui a goumé por Haití, pour Haïti. porque República Parce que Dominicana République y Dominicaine Haití et se Haïti. levantaron Yo le veille. diciendo en esta noche Dis à que de Cristo es el poder, Christ qui que de Cristo es el poder. C'est dans Christ qui Ema est Sara canta que Ema se fue. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Applaudissement pour mon Dieu. Amen. Amen. Frappez-moi dans le cadre pour mon Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Nosotros no somos cualquier cosa. Même nous parlons là qu'il est pour. Por eso en esta noche estamos predicando que Cristo viene. C'est peut-être ça à se faire à prêcher que Christ vient pour le El mensaje céntrico que Dios le manda a la iglesia message que Christ voyait par l'église. no es que prediquen carro ni jipeta, C'est pas pour la vie à prêcher machine d'enlèvement. no es que prediquen cuentas bancarias, C'est pas l'évangile qui a prêché des comptes bancaires. es que prediquen un plan de salvación Message ça son message de plan de sauver. para que la juventud no se siga perdiendo, Pour chaque jeune qui l'a pas continué à faire bagaille qui mal. sino para que vengan y procedan a lo que se llama arrepentimiento. Sinon c'est pour y retourner vers jeune bon Dieu. Por eso en esta noche C'est peut-être ça à se faire. te digo, amigos, que me escuchen esta noche, Mes 12 amis qui écoutent ma soeur. corre por tu vida, Courir pour la vie. corre por tu vida, Courir pour la vie. porque en el libro de Ezequiel capítulo 7 Parce que dans le livre d'Ézéchiel chapitre dice 7, que el fin viene pronto, il dit que frère vient pour el venir. fin viene pronto, Que frère approche. y un mar Et qu'on mal, on malheur. Et on malheur viene para la tierra. qui pendait sous terre. Hay un plan satánico Et un plan satanique que está operando qui a opéré para reducir la humanidad, pour réduire l'humanité. pero la creación de Dios, Et la création de la Dieu, creación del Dios la Todopoderoso, création de Dieu qui est tout no va a ser pouvoir, reducida, il n'est pas réduit, sino va a ser multiplicada, multiplié. porque se ha levantado un Parce pueblo qu'on peut qui levé, diciendo a dit que de Cristo es el poder, que la Christ qui est tout que de pouvoir, Cristo es el c'est la poder, Christ qui est tout que de pouvoir. Cristo es el poder. Laisse-moi qu'à frapper mon nom là pour mon Dieu. Yes, la paix mon Dieu avant. Amen. Hay algo, escuchen bien. Quizás Peut-être a muchos le están dando seguimiento. il y a pile monde qu'on a parlé avec. Quizás Satanás anda detrás de ti para matarte. Il y a pile monde qui est là. Peut-être Satan a cherché pour tirer. Pero tengo algo que decirte en esta noche. Même il y a un bagage pour me dire à soi. Tu nombre Non, se mencionó en el cielo. il est mentionné dans le ciel. Se mencionó, Il est mentionné. se mencionó. Il est mentionné. Y tu problema, Et problème, tu enfermedad maladie, yo, no es de muerte. c'est pas maladie qui tire. Es que Dios se va a glorificar en esta noche. Non, mon Dieu, qui est pour glorifier à Es que soi. Dios se va a glorificar. Non, mon Dieu, qui est pour glorifier. Y no se va a glorificar porque tú eres bueno. Il n'est pas glorifié parce que non. Fue porque tú viniste a este lugar C'est parce qu'on finit dans l'espace. reconociendo Que vous reconnaissez de que el Dios que estamos sirviendo que mon Dieu a servi. sana cáncer, sana sida, Libérer cancer, todo libérer parálisis, libérer parler. todo tumor y todo tipo de enfermedad Libérer tout type de maladie. fue consumida en la cruz del Calvario. C'est ça qui était consommé. Fue consumida en la cruz del Calvario. Ça, on était consommé aussi le droit du Fue
su vida. Escucha bien. Jésus. En esta noche, Soya. yo quiero que todos los amigos, On est pour tous les amigos, amis. los que no han acertado a Jesucristo como Salvador de su vida, Tout le monde qui peut recevoir Jésus comme sauveur personnel. levante sus manos al cielo. Levez même en l'air. Levez même. Todos los que no han acertado a Jesucristo como Salvador de su vida, levante su mano al cielo. No te avergüences del Evangelio, porque si te avergüenzas en esta noche del Evangelio, Dios te va a avergonzar delante de los ángeles de ti también. Corre por tu vida. Pour la vie. Te invitamos Nous inviter para que pases a este lugar. passer devant. Pasa, Passer. porque voy a orar por ti. Parce qu'il me pourra le prier pour. Voy a orar por ti. On pourra le prier pour. Si alguno Si il y a quelqu'un necesita la oración, qui a besoin de prière, que pase por este lugar. on va passer par devant. En esta noche, Assoya, Dios quiere hacer un milagro. bon Dieu voulait faire un miracle. Dios quiere hacer un Frappez-moi milagro. pour bon Dieu. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Frappez mon Dieu avant l'église. Frappez mon Dieu avant. Fuerte, déselo fuerte. Frappez mon Déselo fils fuerte, pour mon que Dieu. reciba Amen, el amen. cielo. Frappez mon plus fort pour mon Dieu. Luego, déselo fuerte. Amen. Allez le plus fort, allez le plus fort. Déselo fuerte a Cristo. Allez le plus fort, allez Christ. El plan de esta campaña es el plan de salvación. Plan croisation, plan de sauver que Invito a los amigos que sigan pasando. No tenga vergüenza, pase a este lugar. Passez devant. Pasa a este lugar, no tenga vergüenza. Passez. Pasa a este lugar, Venez recevoir Christ. porque Dios hoy te va a librar de la muerte. Pour libérer de la mort à soi, à passer. Pasa por este lugar. Venez accepter Christ comme sauveur personnel. Aprovecha el tiempo. Profitez tant. Aprovechalo. Profitez. Aprovecha el tiempo. Profitez tant. Escuchen bien con atención. Attendez bien avec un pile attention. Si ustedes no me quieren creer a lo que les estoy diciendo Si nous ne voulons pas croire à tout ça que nous avons dit là, en mi celular, quizá no se lo voy a enseñar a todo el mundo, dans le téléphone, peut-être pas montrer tout le monde. pero lo van a ver en las redes sociales. Mais nous pour nous voir ça sur les réseaux sociaux. Yo trabajo con todos los cuerpos catrenses, Nous travaillons ensemble avec tout le monde. Policía Nacional, Ejército La Nacional, police nationale. y estoy ahí con la policía que le llaman DGC. Y estoy allí en el cuartel de la policía DGC, que es policía de Amé. La police, Y allí un varón me dice, varón, venga a ver lo que está pasando aquí en el cuartel. Yo aquí tengo el video, escuchen bien. Y cuando voy a ver lo que ellos me iban a enseñar, había un motor que había sufrido un accidente. El motor quedó desbaratado, pero allí había algo en aquel motor, que aquel motor era de un brujo. Por eso en esta noche le hablo a los brujos y a los hechiceros que si no se convierten a Jesucristo, el diablo se lo va a llevar entre las uñas. Les voy a hablar con evidencia. En aquel motor tenía una calcomanía con Satanás pintado. En su millero tenía allí en el millero un pentagrama satánico. El pentagrama que tenía era una cabra en el centro con dos cuernos. En el guardalodo tenía una serpiente que significa la serpiente antigua.
que se llama Satanás. Nan Guadalolo, te gen un serpent qui te peintiré là-dedans. Serpent, ça signifie bagay ancien longtemps yo. En la botella tenía dos banderas, Nan bouteille là te gen deux drapeaux. la bandera dominicana y la bandera venezolana. Te gen drapeau République Dominicaine avec drapeau vénézuélien. En la parrilla de atrás tenía Avant poussin de los evangélicos que están aquí se van a dar cuenta de lo que le van a decir. Tenía 3-6. Aha. Escuchen bien, 3-6, Degen 3-6. 3-6 là que significa el sello de la bestia. qui signifie marque de la bête. Tenía 3 seres Te gen 3-6. 3-6. y tenía en la parrilla Nan Paris là, la cruz invertida. te gen un croix là-dedans. Quiere decir, la cruz la tenía al revés. Ça veut dire croix te à l'envers. En el catre del motor Nan baay moto, tenía en forma de una hacha, te gen une forme rache. como si fuera una sierra también del otro lado. C'est comme si yon bagay qui gen double. Un motor preparado para el diablo. Yon moto qui était très préparé pour le diable. Y ese motor era de un brujo, escuchen bien. Moto ça c'est pour yon malfecteur que l'ité. ¿Y sabe lo que hizo Satanás con ese hombre? Et so konnen ki ça Satan te fait avec nom ça. Lo chocó de un poste de luz L'a frappé ensemble avec un poteau de lumière. y le arrancó la vida Il est fini avec la vie. y lo mató. Il tire. Si no se arrepienten, Si nous pas repenti, los que le están sirviendo al diablo moun qui a servi Satan yo, se van ahí con Satanás. nous bien pour aller ensemble avec ça. Por eso en esta noche C'est peut-être ça à souhait, hein. Dios tocó un hombre. Mon Dieu touché yon homme. Dios tocó al pastor José Luis Mon Dieu touché avec pasteur Céline. para que esta campaña Pour campagne ça. se llevara a cabo aquí en Estancia de Yaque, T'es capable de faire dans l'essence para que avec cada morador pour chaque monde qui pueda a fait reconocer pour yon capable de reconnaître que de Cristo es el poder. que c'est dans Christ qui est pour Y lo nous. que viene para la tierra, Et ça qui est pour venir sur terre. escuchen bien, Entendez bien. es algo malos que viene para la tierra. Son bagay qui vraiment qui prend le terrible qui a venir sur terre. Pero ese mar, Mais malheur ça, como dice en la Biblia, c'est comme la Bible dit, vas a tocar il prend le toucher. los que andan bajo la voluntad del diablo, Tout le monde qui a marché à la volonté de Satan. pero los que andan cubiertos con la sangre de Cristo. Le monde qui a marché couvert. Ni aunque el diablo brinque y salve, ni aunque el diablo brinque de allá para acá, Même si diable a volé, estamos guardados. caché. Ni aunque nuestro nombre lo tengan en el altar principal, Non écrit sous le nuestro nombre está en el trono allá de gloria en el tercer cielo, donde Cristo nos ha alma que ha anunciado nuestro nombre, y nuestro nombre está más alto que la tierra, y Dios no podrá tocar porque está allá con Cristo. non nous reconnaît, non pour sauver écrit. Amen. Amen. Nuestro nombre está a la diestra del Padre. Non, mais Seigneur. Y Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo On va frapper dans notre talent. por esa vida que pasaron a este lugar. Yo andaba equivocado en el mundo, amigos que me escuchan. Peut-être nous dans le monde là. Tout le monde. Ahora, a terminar con esto, escuchen bien. M'a fini ensemble avec parole, ça attendez bien. Yo andaba muy equivocado en el mundo. Ou tromper, ou même cap marcher dans le monde, ça pas bien Christ. Y cuando el hombre anda equivocado, cuando el hombre anda sirviéndole al diablo, Et lorsque le monde qui a servi Satan a marché dans le se está pensando porque que ande con una 9 milímetros, yo même cap marché, qui vient des bagages Satan dans le yo pense se está creyendo que se va a librar de lo que el diablo tiene preparado para él. yo pense qu'il a pas libéré tête yo de tout ça Satan le diable bien préparé pour la vie. Pero en esta noche te tengo noticia. El creador del cielo y de la tierra murió por ti. Yo pensabas Moi te penser que andar con una 9 milímetros, pensabas avec mon 9 mm. que yo estaba guardando mi arma. Pensais que moi t'a caché non moi. Pero yo reconocí a Cristo Mais moi te reconnais Christ. y cambié mis 9 milímetros Avec 9 mm moi.
por la santa palabra de Dios avec Kounia 9 mm c'est 5 y de que cambies la pistola por la Biblia. Debe changer zam nan pou Bible la. El diablo me ha querido matar, Diable a te vle tiye, pero no ha podido, mais pas capable. porque Cristo Parce que Christ me refugié Aleluya. en el que murió est mort qui en était la mort. cruz del Calvario. Mourir sur les bras du Me Calvaire. refugié en él, T'es pam. quien está debajo de sus alas, Et Kounia mwen ba sel li. y la bala no me ha podido matar. Et bal pa ka tiye. ¿Sabe por qué? Est-ce qu'on kon pou ki sa? Porque yo no me voy a morir cuando el diablo quiera, Parce que m'pa mourir le diable la sino vle. cuando Dios dio la orden Mais de c'est mandarme a le bon buscar. Dieu qui a tout pouvoir. Aquí nadie se va a morir cuando el diablo quiera. M'pa mourir le diable la vle. Emigración que brinque y salte. Même si l'immigration pour les pomper. Pero usted no se va cuando el diablo quiera. Mientras usted le esté sirviendo a Dios, olvídese de migración. Aleluya. Olvídese del diablo. Amen, gloire à Dieu. Porque el plan del diablo, ¿sabe qué? Amen, gloire à Dieu. El diablo se dio cuenta Le diable a que el artista estaba cruzando y el diablo para este lado. Aleluya. Y los hermanos revolución en República Dominicana. Y se convirtió en una amenaza para el infierno. Et ils viennent convertir comme une menace pour l'enfer. Y usó quizá el gobierno para decirle, atáquenlo. En pile, on tap tan pour peut-être que yo pense que le gouvernement tap dit attaquer yo. Porque aquí hay hombres Mais de ici, Dios. mais il y a un homme de Dieu. Aquí hay mujeres de Dios. Il y a une femme de Aquí Dieu. hay mujeres orándole a Dios. Il y a une femme qui a prié Aquí hay mon Dieu. orándole a Dios. Amen, qui a prié mon Dieu. Y mientras le estén orando a Dios, Tout le temps qu'elle a prié mon no Dieu. importa lo que el diablo haga. Rien pas qu'à les faire. No importa lo que haga. Même si le diable a volé le pompé. Porque Cristo Parce que Christ, va a guardar de usted. Christ a serré en bas. Va a guardar de usted. Il a serré en bas. Va a guardar de usted. Il a caché en bas. Va a guardar de todos ustedes. Il a caché nous tout qui l'a ¿Sabe en por bas. qué? Est-ce qu'on compte pour qui ça? Termino con esto. On a fini avec ça. En Haití En Haïti, hay que ser cristianos genuinos. il y a un pile de chrétiens qui les dévendaient. Porque allá el diablo se lo lleva fácil. Parce que le diable a l'aveur de face. Pero muy fácil se lo lleva. Même avec de très facile. Por esa razón C'est pour raison ça. hay un pueblo Nos pères orando a prié y diciéndole et a demandé mon Dieu. que de Cristo es el poder. Parce que c'est De le Christ. Cristo es el poder. C'est le Christ qui a tout pouvoir. Dios bendiga. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Papá, por qué bon ampil. Amén. Ampil. Amén. Por qué teniu. Amén. Por qué teniu. Amén. Papá, por qué bon. Amén. Ampil. Amén. 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 Le doy gracias a Dios Gloire à Jésus. por esta oportunidad. Je vous dis merci pour l'opportunité. Al pastor José Luis, Et avec le pasteur aussi. le doy la gloria y la honra a Dios, Mon Dieu. a la Federación de Capellanes, Toute fédération capellanie. al director del municipio de Villa Bisonó Navarrete, Avec directeur de Bidja Mission Navarrete. en conjunto con cada miembro de la Federación de Capellanes Cristianos Unidos, predicando Et tout membre capellan qui est là qui prêche. predicando a nivel nacional e internacional, À niveau national et international. anunciando que Cristo viene, A annoncer que Christ est pour retourner. dándole la gloria a Dios Il y a pas de bon Dieu gloire. y orando A prier, il y a prié. para que nuestro director general Adames Pour directeur Adam, pueda seguir capable de continuer. hacia adelante Capable de continuer puis devant. con las capellanías, Avec capellania. anunciando que Cristo viene. Et annoncer que Christ est pour retourner. Dios se lo bendiga, Bon Dieu Amen. béni. Dios me lo guarde hasta aquí en mi parte. Et Amén. bon Dieu serré au cachet en Basel. Amen. Frappez mon cœur. Frappez-moi. Frappez-moi. Bon Dieu mérite plus que ça. Bon Dieu mérite plus que ça. Frappez mon cœur là. Amen. Gloire à Jésus. Aleluya.